В Казахстане власти ужесточают карантин. Фантомные запахи или их отсутствие – частый симптом коронавируса, проходящий ситуация с коронавирусом. В Чехии она и вовсе врачи связывают это с британским штаммом. России ковид унес жизни более полумиллиона человек. Здесь МЧС уже продлили. Из-за роста числа заражений в Тбилиси закрывают детские сады. Қас-қабағын бағып, ұдай науқастың, ағаруы тегін беді тал шаштың. Қарсы тұрып ажал дейтін дүлеге, денсаулықтың майданында шайқастың. Демейсің, ал шаршасаң да шаршадым, бір басында жүреді сен қаншамың. Жүрегінен бар ғылған жеткізіп тұрғандай ақ дірілдейді саусағын. Ажарында нұр ойнады жараса, науқастардың беті бермен қараса. Ауыр ойдан айыға алмай жүргенің адам үшін ұзақ өмір араша. За вашу чуткость, доброту и за прекрасное лечение. Хочу сказать спасибо вам, вы лучший доктор, нет сомнений. Вас от души благодарим за такт, внимание и заботу. Хочу, чтобы каждый человек так выполнял свою работу.